to go and bring people to Jesus Christ as membership in his family and to develop them into Christ-like maturity through the word and the work. Ole meala ngai le umfaiana ele mafaiana tato esai ele ngatala ele tau mafai o awe ta pena ia tato onga ia equip pai tato ia fa pena funa e tau mafai na ia equip oe ena ia au penga ina oe awara ngalu ngale tua Oni ngale e tau ki kuku umai rumo le atua to give an account of our work and what you have done. Ya e te manatua oe o le tala tu sipa ia fitus futu sanga wa mai le atua e ola il tangata ola. Pa tol ko ke le ngaka ile au le fitus futu. Ai afa pe te au le fitus futu over ma le fitus futu ia wa laki. Ai over ma le fitus futu ia wa mai fa tasi matinga. O lono winga la afa pe o le family kusipa ia fitus futu sanga e ola il tangata. O longo winga o le lifespan de tau ona tato ngai oi ai. Fai umai mea na fai mai le atua ia te oe fai. Ia ma fai tau nu o finga ngalo le atua. O le fai vea fai. E le se so tato e lol te me te oti ai. Ai a e oti e le complete ma le i fai tau nu ina le mea na wala awai tato le atua. O na e tu ale o e fai pia na o na tau watu i le atua lau mea na fai. Amen? Mea la le ina na tanau nau po ite ia o te le o ese ama i le vision ma le mission. That's the reason why lai onga tau mawhai lava ina ia whaatau nuu, equipping tangata for their mission in the church and life mission in the world through the word of God. So ole mawhaangana lai ona tau mawhai lava, te tau mawhai ina ia fulfill la wau pa te tauna pleito no lotu ia o lau fo i vaenga fulfill la pa. O lau pat o lau whaamalosi mai tatou maftanga nei ina ia o ina ilau sunga. Ia le atua su elau tusi le tolu Ioane ia o lo na mata upu ai kasi al mata upu ia whai upu mua man whai upu lua vese o te fia whaasoa tua ile fiafi nei. It is something we have it is just on a matara noa i ma to'o, and we have spent a considerable amount talking and sharing about ele mele la share to ele fiafi nei ma o te tonu foi o se mata upu ele o te mo nei wo share o te manatu foi e tau ona fa manatu pe atato le ta hu te le vaenga le o tato o langa fa le hanganga. Amen. Ina ia fa malosi ma fa alo te tele ia te oe awalo fianga ia male fa awale to wala wi nei tato. Ia fa mole la ma se fa tau mai le fa puna mo le lua ia o haule toe ina o la utusi le nei ia kaio o le pele o le o te alofa fa maoni iai le pele ia manuia i mea uma ma ia e malolo fa pe ona manuia o lo wanganga. Amen. O le tusi le apostolo o Ioane na ave ia kaio au kaiola is it's a member of an unknown church. Ale tusile, it was a personal letter. It was like a friend to a friend. Olana tusile e fa malosi ia kaio ia olana te talo le wale upuna fa ngal tispa I palangi fa my beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. O la ufo ila le kalo ia oe, o la ufo ila te talo ia te oe, o la ufo ila te talo mo tātou. Amen. O le kusi ila o le tusi e Ioane na ave ia kaio, o la na wo, ia o la te ita fo ila te talo. Fa sa mofa mai le aupe le, ia e manuia I mea uma, ia e malolo e whaapei o na manuia o lou anganga. Tolu la mea na e tala noa ia le apostolo Ioane o lana whaamalosi lea ia kaio. Mai ia e manuia I mea uma. Lua ia malolo ina lo tino. Tolu ia malolo ina lo wanganga.
Amen? E le ai sisi o kako e whapena ona excited i le wala au le atua, ma whaonga ina lona o langa, ma whaataunu ina le whai au le atua lona o langa pe a mai. If you are not well, it is very hard for you to fulfill what the Lord has called you to do. Amen? Ele malolo ina, pe mai lo nganga, pe mai lo uru, pe mai o vai po le alawa le mele fa le tonu. E whainga kāhanga whaatau nuu le whiala wala au le atua. I say this, if your health collapse, everything you are trying to achieve in life will also collapse. Amen? If you go mental upstairs, everything you are trying to achieve in life will also collapse. If you're sick in your heart, everything you're trying to achieve in life will also collapse. Po fea lava la se vahenga o lo tino ya whaina. E mauti noa e a awhia maisi mea lai ke kau mo whai de o langa le nei. No wonder why ngā lei o na wha mawha e Ioane lana wha maalosi lea i a kaio. For my friend, I pray that you may prosper in all things. E le ngate lo noto o lo nganga ma lo mawhawhau ia e manui ai pe o na manui o lo nganga. God's deepest desire for you is to prosper in all things. O le whingalo le atua mo e ia e manuia i mea uma ma ia ma lo ina lo nganga. Kolu lava enga i o te mana I want to share on. Tolu vaenga o te talo la apostole Ioane mo kaio. Number 1. Whamailanda te talo. I pray that you may prosper in all things. Now, lo pura le prosper. Prosper in Greek is you or dos. Or the E-U-O-D-O-U-S. Prosper in Greek is eudos. You means well, good. Hodos means journey leading to real success. Hodos means to go on a prosperous journey. Ole prosper ele upu eleni, ole upu le ole eudos. Ole iula means well, good. Hodos means journey leading to a real success. Hodos means to go on a prosperous journey. Prosperous journey. It means you have a happy, successful journey. It means that you will thrive, you'll flourish, you'll get ahead, you'll be successful, and you will have breakthroughs. Ole talala Ioane, whamai tala Ioane. Mai kaio, I pray that you will have a prosperous journey. Ole journey le, elo se malanga hole pikeru Samoa. The journey that the Bible is referring to, o lo o langa yasu faiso. Your journey from here, o lo malanga mal temine se o ina o tau nuu le o le whavavau. Ole te talo la Ioane mo lana wo kaio. Ia manuia lana whainga malanga, ia solo le leimea umase i o le o le whavavau. Amen? O lana te talo lea wha mai, ia whapena na successful au journey. Ia tau le thrive mean walu i luma. Flourish means ua whapena o na fua tidi lo wolang. Get ahead means that you are up and above. Successful and breakthrough meaning whapena o na e sao watu lisi mea ma e whapena na breakthrough wa kuisi vaenga o le orang. A whawha mai, e le mawhainga e successful pe a whapea e ke le o malolo ina. And see, this is why it's important e ka kau o ngā look after whaare leilo lo mawhawhau. I tell you, o ko kele o ngaka, they have no idea how important it is to look after
what you put in your mind. Whatever you feed your mind with, that's what you become. As man thinketh, so he becomes. If you feed your mind with nothing, you will become very nothing. If you feed your mind with the word of God, then you are full of the word of God. Because it's either ele o feedinga le mafo fau ise mea. Ia po nga o mea leanga o le ngila lo langi le feed le mafo fau. Amen. E ke longo fia ka nga le feed longa mafo fau o por kusipa e ke lo yanga me fai, e ke lo le flourish longa langa, e ke lo le mangui o nga mea le fai, e ke lo le alu alu mo longa langa fa leanga. Ai ke longo fi ele finga kanga e lo inga kanga ka ele o fa nga longo mafo fau se meo le afianga pa ia le ko. Ele finga kanga so e. All you have to do is just take a look at what they are doing. Look at the attitudes. Look at the way you react to situations. E kasi ar ki lo nga ki nga lo le ele o le mafo anga kong wa nga le mea le nga le prosper ka nga. That's the reason why le nga le successful the journey ko kele. Amen. Ava pe uma le vai so a ko hele e so kusi pa ia vai kau. I don't know how you are going to prosper in your journey. But let me honest here as I speak. Or let's see the revelation and it's a constant concern. What is going to happen to your children tomorrow if what you are doing now it's not investing into the lives of your children? Amen? For example, if you don't read your Bible, then you're not feeding your family, you're not feeding yourself, number one. You're not feeding your family with nothing because and ole mafuanga nga ele onga le prosper le journey tika ngaka. Me fonga ele ke va ai commitment le tika ngaka ele le. Ele va pe ele mafai. E mafai ka ngaka o mafai. Ole fa afika uli le is that you're not feeding your mind. But if you're feeding your mind with rubbish. Amen. Kasi ala vai vai o ele finga kango kai loa ku kanga kai ele fai ka usang ku sipa ia ele finga ka e ke lo yang me fai ke lo nga attitude ke lo lang kaukala e ke lo lang commitment ke lo le le ya kanga kai le ai ma se me fai ka wa. Amen. Ole tisaya le ole atu ai le lang e successful o journey. Amen? Yeah, it means to go on a prosperous journey. It means that you have a happy, successful journey. It's not just a journey. It's a journey that you are enjoying. You are thriving, you are flourishing, you are getting ahead, you are successful, you are making breakthroughs. God's desire for you is to have a successful journey in life. That you will have a story called a successful story. Hallelujah. I was looking at Hallelujah. At the age 21, she became a lawyer. Fully qualified as a lawyer. Ya lenga admiti lang pa Elisha, Elisha ng makuhul. So what really? Admit ya Hallelujah lang pa. O mera yung may kawing nga kale. O te may tawina le mga yolong o lang fa lenga. O te may tawina le successful yung mafofa. But I can say this with all honesty. It's what she's feeding her mind with. She's feeding her mind with the knowledge. She's feeding her mind with the Word of God.
ai ngaka ngai mai ele la kiki ngaka le o ke mai kaunga yu kongo ko roku o ke mai kaunga le kiki le e pisa umaka mai ki vai makua ke ma fa pengi. She completely paid attention to the preaching of the word. She went to do law at 16 and she became a lawyer at 21. 16 or 17? 17, I think. Very successful. And I tell you, ele ai se ka ngaka ele I avenga ia ele tuang ingredient is succeed ai langa chen. All of us. Poleale is esengo cheni, poleale is esengo menkako amaka mayai. Everyone was given a chance to succeed in life. The only difference ele yung succeed is kangaka ele succeed is because of the desire to feed the mind, feed the heart, and get well. Kakare Olinda Woodruff, after having all her children, she went back to high school, and she became a high school student at the age of about 40, and then she went to law school and graduated one of the best lawyers in town. But if you ask any of those people, how did you do it? They will say this: we fed our mind. We fed our heart. Na fafanga lo mavofau, fafanga lo loko, fafanga lo wanganga. So I dream and I have the desire to do well. Everybody was given a chance. I go for a pay, mate. Ele in mo se avanga kia nga fiapia all le bele onga le yengu sila me ole onga bole alu makuanga ye mafainga alu eloia fainga alu efoma. You can do anything. The problem is that you're not feeding your mind. If you're feeding your mind, you're feeding your mind with rubbish. Kasi nga me le onga le fie kanga ka dream because because they're feeding their minds with negativity. Hallelujah. And so they don't have any dreams. They just live from day to day as long as they get along from one day to another. Success is being made available to everybody. Successful because they don't want it. But if I find my on you see that. Esa o hale upuleng o falongo o ngusida ole land where milk and honey flows. If you compare opportunities existing in Samoa, you will find there are many opportunities available in New Zealand. The problem with people is that they don't see the opportunities. Amen. May you have a successful journey. May you have a thriving journey. May you succeed in every step you take. It's up to you. It's up to you whether you want to take the challenge and go for it and go to the next level. Amen. May you prosper in all things. Que prosper ilo ainga. Que prosper ilo ngaluenga. Almenga prosperity, elenga ongi kupe, ka kire o kalongoa ongi kupe. O lo so sia lo mafofau, o lo so sia lo wanganga, o lo so sia le kele o mea mafai e faia. Koe wha mangako mai a so e kia ure sia so nganga mao e lo loi. Hamilton. Tau ka nge aleluia. Ala kia. Fai mai puki alu kuka mai mo sikongi sau fai mai puki. What impressed him like kia because when I look at her life, what a life of success. I want to buy a house for my parents. What a nice dream. She can do it. She's a lawyer. She earns a lot of money. She gets paid very well.
Amen? O ka kalo leo, o te whātua ia toto. E le ai masisi o kou mawhinga kawhi. The only person who can stop you from succeeding and having a successful journey is you yourself. Oh, honestly, I'm so blessed to see people who are doing well in life, who are making impacts, who are going forward, who are moving forward in every way. Amen? Ya manuia, lau te talo ia e manuia I mea uma. Vaenga lona lua nei e tala noa ia le apostolo IOANE ia kai ofa mai, be in good health. Be in good health. Ia Elisha se kako e kaufia me kupu I kangaka, mai ma me whapena I tupu ai. Nga whanga mai, ai mai, whinga kā ia ngā leleila o commitment I le loko. Whinga kā, whinga whaifa leleia o ngā ruenga. Pe ai mai. Aia. Amen? Ai mai o muka whinga kā. A te lola le si me maka ukia le. Ko hale hai ma se ma whau loko kangaka le meno le mai. If you are not well, what shall you do? Carry on with what caused your sickness. Afa pe lewa mai walanga e mai. O lo le fa ikeke no walanga. A ole me la fa ko o si ka ki nga ngai lo le mai. E fa the same things nga fa I le nga le nga mai. O pa wow wa me nga until they die prematurely. Yeah, ole pu ngo si ka le pe la vea le mele. But vai oi, a e lo inga ke mai, ko ka kaunga whaisau ngā ruenga. Whaisau ngā ruenga. A e lo inga ua le whi kaui lo ki ngonga iai, do something, please do something. A kong o isi kanga e whea koe, e pi whadi di I pe wape mai. O wa isi kanga, e misa bi leo pāran. Whea koe, oh, we la po au mai, e ika. E ika mga kau ko la po. But the truth is that, if you are big, then you are big. There's nothing. What else can I say? You are fat. You are fat. There's nothing. I go get local from a health perspective. Anyone who is big is very likely to have troubles. Avayoto, ngeke ukako me ese malmele, but oleu ke loinga ngai. There are some godly people who are very careless, who are now gone to be with the Lord. Die prematurely because walele lei o ngā luka ata o lako king. Ioe, a wawongi e whapea o inga ke pae e whapea nga ke maroringa, e oili tikanka ke pae e le rope nga ke koko maulunga. Waile nga o kankalapo po e koko maulunga, fo leo pae e. Oh! Le angongo tangata lai heart attack, they have a heart attack. E lewa mai, how can I foi le la po? Ye le la po, I heart attack. O ngovinga lai le la po, I loko le hanga. Ko le alava le vele. Whatever it is, you need to look after yourself. Awa le ke le au me ye le kupungi ka konga luenga. Wala nga whainga kanga e ala le kai au ke sa we whai au ki wha ki a kongo. Wa e ala e wha uwhalung kwa e le malosia. Ia nga koe palasi do le lalo e koe moe. Ia wala nga kupu le mea nga, e ngai le nga look after. Ia ala la e wha ape, ia le mea nga ale soifu malolo inga, le e le mea nga soifu malolo inga e whai, o le singa wa e nga le whaifi au e kong whai. Amen? I had a heart problem and I already had surgery. Not by choice. It was just something I was born with. But the life had to tell. Okay, makwai o komita we ya hepo life supplements because I don't want to be irresponsible with low health. It costs me a lot of money, but I do it because I know the Bible tells me keep your body healthy. But you talk. E kasi ali tino e nofo ile nga pa i o le atua e le o le faresa o ka kokongu ngaka
E ka kawalanga lu, you only have one body. You don't have many bodies. You only have one body, called the temple of the Holy Spirit. A ora ngā fo I temple. Wa mole mole ele fa pea u kako fa pea. Ia o le whenga inga fōle u kako whiolai. Ia ele hai. E ka kauanga luka after le lelo ki. Ia a e ai e kua lolo mai e le whasi maa moe ua whapea nganga maa ngai e mai paupu a ia o nga e malama lea o le wa o inga ka kor kuspa ia e ke koko mo lunga le paupu anga. Ai e chau ngarua. Very simple. Ia ai ro inga o le whasi maa moe lolo whai e chau ngarua nga. A whapea mai, wala mako ai pakua moa, e le lavar kupe whakawai. Ne ai se me le anga I fōle pakua moa. Pau wale me whai, ave esel me lolo le pau le pakua moa. Ai si me la mu whakasi mponga. Ia. Hei se mo ia. Whatever you do, when you are not healthy, you will struggle. Oka se ke leo lau le songa. The last 10 months, by observing and by watching godly people who are not looking after their health. Please, you need to look after yourself. Oele ke mai suka. Aunga ke koe ai se me sumarie, aunga ke koe ai se me oonga, fai sa unga ruenga. O lea au mai lea vangoa le ia ka kou lea kua e whakaungu o lea unga luenga. Ai awange e le ten apurikai au whaiu kiuki unga whai mai ua osolo suka I runga. Ia pau e kua whorikai au le whikaui au vai ua e le la vā. A ua uma le vai aso e ai urupua. O le kere ana iska ka lako excuse mai ia o nga pau le me o ele ma fa ku pe ele hai ele nga le pau o le pau le me o fie ai io a fa fo ai ia wala mar kasi le vai so ai le ai so umala. Amen. We only have one body. And when this body collapses, or the body there e fio ile nga pa io le tua. Everything we're trying to do will also collapse, but our collapsal health. Amen? O kou iau koko maurunga. Ingur wala aua made for mai. Keep it out ai. Very practical. Amen? Johannes 4:5 mai ha. Mai Yesu na o sau ia o tō maua le ola ma ia o tō maua atili. Io e. O isi whai kai mama ili le kae. Did you know that your body has got pores? And when the pores are blocked, you run into trouble. Did you know that you have a very unhealthy atmosphere at home? Very untidy house? You can also be affected by it. It's a constant thing for Lily, and sometimes I find it hard for Lily to talk about, but it's a must. You have to look after yourself. You don't have to be a millionaire to have a nice house. You just have enough money. Whatever kind of house you have, look after the house. And make sure you're healthy atmosphere. So that you will become effective in the call of God. So that you will be the witness. Amen? It only takes a decision to make changes. If I don't so far you if I just wing le mele afa pela for example pe ha uia o le lo inga ya uia le mele wo mala mele tupu eta. So I decided I would dive into my herbs. I would go on supplements. I would spend money on. I would put money into what gives me enough health to get on the pulpit and preach the gospel.
Amen. Yeah, my for the yeah, came here I le ma for away. Yeah, but most of the time, but yes, fisher or fisher, por koi nga, por la por koi nga fish. Vai foi mol for ele ava vai isso meu. Ele me cau or fish. Amen. Sakai vai. Yo, se fer nga o, fala il panque que se so whatever. Our body becomes by what we feed our bodies with. Okay, mai kaua la, ale lenge la kausan mi la kausan. Ale lenge la ai po ai pa lenge kama ile kikisima me ai. Okay mai okay loanga okay hala I forisi ka ya o wala malo si. Ya, awai. Masalo ma koe sama e ma ka ye ma koe ke yo ngala ma ko wa nga le o e ma grace la I ki mo ho ko e ko ke lo nga o isi ka nga o le la ki o ma ko I ma ko ku au fori a wala fa penga because it's what we feed ourselves with. But man, I tell you, for this or triple bypass. I go for lucky back, I go for my quarter year of Caralia. A car who can for your song are doing a meaning a Mangu Yelia Van. Matala la apostolion. Aqui que vai. Ngalang kalang o yung fa peya kayo because lai lo le leal apostolo yoane. Ka unwa kelele soi fo malolo ingo kayo. Lai lo yoane ale malolo ina le tino kayo o fa inga ka kelen fa tau no ulvala awle atu ya kayo. Amen. Amen. Very simple. O que eu for com o ka ele ngi o que fa ko sa mo le wanga e punga le vai e luanga e punga le vai e wanga le punga le vai e ki nga ali se me ka ele le vai ya ale ko mai ngi me ke le vai ele ka ele I have been involved in health for over 21 years, a long time. And I tell you, this is what I saw. I saw a lot of health problems that could have been prevented, things that we can do something about it. Amen? But you know, it's my job to teach you and to help you understand this. Don't ignore this. It's very important. Your health is very important. It's crucially important. Ke lolo lava u fai mai fo mai ke o maulunga lo toto po maulunga lo suka mingo i le fa saunga lu au ke ko won me ai lo fai mai fo mai wa e ngungu wala e ngungu o lo ai me ai fe hu au ko ya lu fa le inki kusa be ke fa long ko pa ro fi ai se kare fi le mu le au nge e ko ai se me ke ro so lo ngungu ke fo o se so sa ko la no le sa wo loko se wa fulo vai wo so ye ki nga nga lo nga ole ye ki ke fa e ka wa le loko la sa ya la fulo mangi yo va la me la fa ya ku ole le e manga o mira o sunga ki sa wo so ange fa ka ko nga no amen ele ke ka lo ngo ya Ioane ya kayo e look after fa le long health. Number 3, this is important, may your soul prosper ya manuia lo wanga. Po le ala le yung look after lo kingo. O le afo ilo manguia I mea uma. E ale anga lo wanganga woki a komble mea. Soul, anganga in Hebrew is the word nefesh. It means the mind, your emotions, your character, your inner person. O le anganga la le upu e peru o le nefesh. Nefesh means the mind, the emotions, your character, your inner person.
Your mind, your thinking will impact your mind. Whatever you're thinking about. You are thinking about that thing, whatever that is. You're thinking about that constantly, and because you're feeding your mind with whatever. That's what's impacting your mind. Unforgiveness. If you're feeding your mind with the rubbish of the world, dominating our thinking, that will also impact your emotion, it will impact your character, it will impact your inner person. Your emotions, emotional disturbances. Me fo ie fala ve lave ya ki oe o mea lai e afia ilo mafofau o mea lai ke ro inga o ngi mea lai sa fa pe nga afia ilo mafofau e disturb ya oe. For example, something that disturbed you when you were a child, you haven't been able to deal with those things, impact your thinking. Oisi kaimi afia ilo commitment afia ilo the way ke relate elisi kangaka afia ilo le awala ke serve ko kongo le kale sia afia ilo awala ke fatalo for kangaka ve ko because of the things that disturb our emotions. May your soul prosper. Your character, your upbringing impacts your character. Oisi la kangaka, o le mea nga feola mai e, po le mea nga bring up ai la ko kongo la ko ai. Lai longa, o lai impact e o la ko character, is e o tu langa lele. But they continue to live like that. They have not been able to do something and make changes. Ya, wa kunga la fa ke ingol, mele me ngo la mai uia el makwai. Usa wa ura liska ka o le fia po le po, o fia la wali makua ia a fia po pe ku se tweet fa kasia uma malako fanga. O ngala o okay, like ki fa wari si wari ku se o isi o nephews la ke mingai they are on their 70 plus close to 80 our nephews. Maku ko mama so a tweet fa kasi la fanga wari si wari ya ora uri ma ko le afia po yo wa ke like ki afia po le po o si me le ke ngalo ke o la kama le a fa si o nga so o lo rima se iba pe o lau ke ka mo e va pe o ka mi o pai e o ka mo e va pe a kuri ko le pol muriu pa le pol muriu sulu ko lu mai o one life ala ma le mele fo le bitterness up here. One day I'm gonna give it back to them. It drove me to do well and get out of Makafa'a and get somewhere. With the thinking, one day I'm going to come back and I'll pay back. It took me a long time, I struggled for a very long time in the Mela. It can impact your character. For because I'm thinking, I want to win the battle. I want to win. They abuse me and I want to win this time. Because a lot of thinking there, I think if you okay, finga woke yo malo. Le ka uka ko finga vale. Okay, le longa la le bele. Fa ko afa malama le 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 nga pa yo le tu e kia le mafu angole mele ngo behave up. Ole upbringing, ma ko impact ya. O isi la kanga o le un kaku mai nga luenga le atua o le fika ke fisile pola le me nga fa pe mi o isi kanga aka ke le luanga wala fa pe nga it's the way they were brought up with, it's the atmosphere that surround them when they were young.
Amen? What impacts your mind, your emotions, and your character? That's the question. What is that one thing? Because you need to put your finger on, you need to deal with that. Proverbs 23 verse 7, for as he thinks in his heart, so is he. Baila o mea inga impact ka ko langa o ka ko like. Mea la ika ke mafau fa fonga la tala ku se mai. A o ka ko mafau wai, we become like what we are thinking about. Fa mawalunga o le fa sausili o le loko leanga, it's the way kuso mea le impact ka ko mafau o le unforgiveness. Leanga impact ka ko mawafau ile kwa ingala lo langi lenga ka kukupu mai. The way you think impact your emotions and your character. The way you think. Le mele ke mawafau wai e fa penga impact your character. Avaiwe. Ele ka kai mafainga e rise above your character. Ole mea ole mawalunga la vai o your character ole mawalunga fo ngala wal. Leanga o character e lalo I e pauanga le me mafainga e ele ka kai mafainga e rise above your character. Unless your character is good for ko ama faifo lenga e rise. In positions of leadership, male leadership. Why leadership is basically influencing people to follow you. If nobody is following you, then you are not leading nobody. Amen? The only reason they follow is because you have the authority over your children, because they are your children. But for anybody else that is not related to you, then you are just taking a walk. Leadership is influencing somebody to follow you. Amen? Afa pela ole thinking leanga ke impacting low character makao fia you will never be able to rise above yourself in leadership until you suss out whatever is impacting your mind. Amen? Healthy thinking is healthy nefesh. Healthy lo lava le mela ke mafau iai, yo na fa pe nga fo ile o na malo lo inga malo nefesh. Your mind or emotions, your character, your inner person. Ale healthy low thinking, meaning that your mind is being impacted by negativity. Ya mau ki ngofo ya le healthy emotions le have me vanga le ke va e wisang ka we kama imea la vai fa le ko va react lo lo becomes very emotional. Isi la ngaka va pe nga. Salamo fa fa upo valu. My peace I lie down and sleep. O le file mu o te taoto ai I lo moenga. Amen. E ke vai le ai. Afa pe your mind is being impacted by forgiveness, joy, all the good things. E ke ka o kai lo moenga e moi file mu. Ai se e ka oko ia la male loko le fa mangalo all e uma fa sanga le sipiko fa sanga le sipiko pe la ka oko lunga la ko kui wele la se e ka oko ia la malo wika ho le o lo le loko fa mangalo le skanka ia pe ka oko malo wa pala la mele ke afa inga ia e ke le mo le ke fa sanga le sipiko fa sanga le sipiko e ke ala I for ka ya u fa malo fa o ke le ko tsero. Because of the things that is impacting you by your thinking. My maupang va pese mea e ese le mea like it mea negative like ai ke alu po le ase wa o le si le mea whatever happens ma ngia lo fo il kusipa ia po le ase o onga tu sipa ia nga mea. Ba mai le fai salamo mai o le file mu te ta oto ilalo.
o te taoto ai I lo moenga. O le fire mu o te taoto ai I lalo I lo moenga. What makes you well is a process of mentoring. O le si le mea mo koe o ka le kongo ai. O le si mea ke le longa fesoasoangi a ke oe lau whainga malanga, ma fesoasoangi a ke oe le mea kaunga e kaunga manguia ai. O le iei se kanga ka o se mentor. Somebody who is mature enough to help you, guide you along the way. Amen? Ya wa fonga ila ko le si mea ka o kia le masentu. O si kanga o le fi kai e ila hunga. Po le launga mai volve feo. A mo ko I pa ya lau va. O le si foi langa, e sau de lo, mo ko I fi fa longa se lau. Ia la le fi fa longa se lau, nga ai kere lo inga, o le kangaka le nga fa ku le ko yo luma, was supposed to be your mentor that will help you, that will guide you. And fa mole, please understand this. You may not like your mentor, but the Lord put that person in front of you to help you and guide you and direct you. Amen? Ia malanga lea Elia ma Elisha le lua tupu lana tau pa lua alu o fai kau fale. Ole la malanga le e kele ala fa matalanga, but ala fa la ikiki mai ku pa ia. Pa la malanga le fa mai ngo o aku ia Elisha ma Elia I kirikala. Fa mai lo tala ai fo ia Elia ia Elisha no foi. Now ole opule Gilgal. Gilgal po kirikala. It means the sickle of stones. Gilgal means a sickle of stones po mo pa ma. But here's what it means. It means you need solid people to surround you and establish solid connections. O kirikala o lono winga fa mai ole si o manga o meo ma. A ole winga o ngā mea e ke manga o mea ni tangata malo losi mamalonga ke si o mea oe. So surround yourself with solid connections. Kangaka e ke ilo inga e fesosoangi e ke kangaka malo losi nga ke si o mea oe. E leo kangaka ke fie iai. O kangaka malo losi ke iloe malo losi fa le nganga nga ke si o mea oe. Ai leo lo fie kangaka ke ilo inga kukusa le lea male mawalalo lo langa fa le nganga. O nga e fie le ki o ke lo ala kukusa lo. E le o mafai o fiso swangi ke oe. What you need in life is you need solid people that surround you. You need to establish solid connections. Kangaka ke ilo inga e fiso swangi ke oe. Vai oe. Alu e se kanga ke lo inga makua fa le nganga e fesosoangi ke oi. E o ke leo fa ko leo ko ape. Ya la walu ngele ya pasa Iliafi. Ya o pasa Iliafi o foi ele só foi o pasa Iliafi. Wa le siganga fa pe ya. O leo ke lo sura aumento. Ai mo fa aumento. Ya o le se fe aude o le se fa pe. Ya la wa ke ro ku o langa o aumento ora. O le fa se pe ke o aumento. Ya wa o valo fa basi fasi. No, you don't have to go, but you can take that person as a mentor that will help you, encourage you. Ke mga umia lang I solid connections. Wale a Eloinga le kanga lai ki falaka iai. Kipi sa o kanga. Alwe va isi kanga ke Eloe makua fa le hanga. Yo isi o kouso e kele fie. A vakulu fa malo si ke e kele fie ke respond. A wo lo le me le ala le respond. O ke le lo po lo pisi po me o le ka wa ya. Wa le tinga va pe ka ha ku ye le faku ho le va pe. O va pe. Ai le fa ka ku sa le faku va pe. A le si la ka le respond. I hope o le fa ka ma fi so strong I lo ngola. Don't ignore the people that God put around you, solid people that intention for you to succeed in life. Amen. Ai leo lo walu e ke alu ke kongeki kanga ke lo inga nga ola pisia ma mea nguki ma mea ka ei me ke mauai. Alu va ali kanga ke lo inga solid longa langa. Au hui ke la ko ki nga iro le fai ka kala yo nga fa fingi fe la wai kala e ke fia ke alu ke eva ai ai nga me ai. Ia ke alu ai nga me ai fa fanga nga o I me ai ma fa fanga mai mo I me leanga. Si me le ka nga ai.
A ilo ngai le fe kau ka le kia le kipi. Kipi le vai se ka ke usa pe kipi ma lo fa di ka lo ngai so oi. A le vai se ka ke lo ke mangu ia lo wo hanga. E lo vai ko le me ki o kia e ngo fo ya. You need solid people to surround you. Number 2, they came to Jericho. O mai leo Elia mai say Jericho. Now Jericho is a place of fragrance. It means a nurturing atmosphere. The atmosphere ke loe nature oi, growing and encouraging atmosphere. Stay in the atmosphere until you can handle life. Alu le atmosphere ke loe inga encourage oi. Elo le atmosphere ke fie ai. Au le atmosphere ke loe inga fe so swang ya ke oi encourage oi manetsa oi. Amen. O le atmosphere nga le manga o mia ke halu ai ke ngofo ai awa i nga le fe so swang e fa malosi ai oi ma fa lo ko kele ai oi. O le nga o misi Bethel. They came to Bethel. Bethel means the house of God. Quality time in prayers. Spend your quality time in prayers. Go to church. O le so sale e loku kai au loku de fiafi. No vai atu oi. Kusa pe ke fa longa ko e siri alo woki mal farsa. Ai oki farsa ko kele gan kai vidia le ambulance. Ko kele gan kai kalo mo oi. Ai oki e mo kalo mo oi. Ai oki le fale. E le si ka kalo ya oi. I se va ngafo e fa ko ai ngo fo mo nga. Ngai le ke mai. The whole time I had heart problems. Kere lo penga misi se so sang o lokua. O kere lo fo penga misi se so sa o kere la un ai. O kere lo fo penga misi se sa ko po ke fa ia. Wo lo nga ya u ia nga kai bi a fa pe ai o mal fa au kai mi nga ia so be it. At least I'm doing what I'm supposed to do. Amen. Number 4, they came to Jordan. They came to Jordan. Jordan, it's a place of water. Ole water, it's a symbol of the Holy Spirit. Amen? Be hungry for the Holy Spirit. Ia e ngau loko le anga pa le atua. Ia e fia le anga pa le atua. Because the Holy Spirit gives you comfort, it gives you counsel, it gives you leadership, it gives you direction. He also gives you peace. Ia e ngau loko le anga pa le atua. Amen? E ngau loko le anga pa le atua. Yo ele fen ka fo nga suar ka ka ele ngau loko le anga pa le atua. E ka selo ki kilo yo maka. E ke lo le ya. Ya, kilo la le si makoles. Ya se e ngau pe kau. A to te loko o mea ia leo ke fai kau ko ia o these are the revelation from the word of God. O le mea le fai ele fai unga ka leo Elisha. He decided to have solid connections of people around him. Hallelujah. He decided to spend quality time in God's word and in the presence of the Lord. And he also decided to stay in a nurturing atmosphere. He also was a man who was so hungry for the Holy Ghost. E silia kulanga kele va venga nga fai Elisha ngai lo Elia. But the sad ending of the story there, sa ola Elia muli Elisha. Ayo o mai le fo ile kai minga hoki ia Elisha. Alu wa Elisha ko nga mau male fa unga. A ola nga kamalenga la o kias. O kiasi la ole au nga le Elisha. O le kangaka sa kakaunga ia mawainga le whaaruainga o le anganga o Elisha. A le whaala velave o kiasi, o le fifai kupe, ma le manga o mea. Ia, ma le kumulonga mafa o whau mea le lorolangi. Ngō ki lo leo Elia o Elisha haru Elisha ma le whaau unga le kuunga mau. Ia a oki ia ki asi ma le pela e longa kingo. Amen? That's a sad, tragic story. Ole mea la mali e fa mai ol tala o lele ainga faile kaua ya wo ku le se wari e kangulu kanga ka ya wo sau fika e faile kaua
Ia ngā wai a kau kama e o ke le rola poro inga o le whanguoki o Elisha. Ia lea pe fōringa mai. Lenga koe langa runga wa inga wa expose mai po ngā hivi o Elisha. Ia ngā o kau kama e o waku o mai le au ko ki a iro ma le hoki kongo o le kunga mau e. Ma mea ngā saua le hoki papai po ngā hivi o ifo o Elisha ia. Kū runga le hoki o koe ona le hoki. The story is, it took a dead man to go and grab hold of the anointing that is in the grave. The very person who was following Elisha that was supposed to have the anointing, he died with lepers. How tragic. But ole ke fa kula kala le. Ole ka uma le ole me. Ole muli kanga kala ele fa unga. Alwe fai malo intention is not to get something, hallelujah, Lord, but to grab hold of what God has for you. Amen. Ya fai ukta to maftanga le fefinge. O mai oi. O okay mai oi. Ya fisili le ole si po mai oi, o mai oi. Ah okay. O mai lo nganga, o mai lo chino. Wa fia lan mau lungo lo pra pesanga ye o la mau lungo lo sukanga wa ye o mai lo loto o leanga po le o ye se mea e mafatia ye se mea e popole ai o ye se mea ma fai lo loto ma lo ma fofa. See, don't pretend that everything is okay when you know that things are not okay. Don't pretend that everything is okay. If you know that not everything is okay, you better do something about it. Amen? Ele me fai nga mo so sangi mo e pa fa pele se ele sa nga lu nga fa. Te akono nefef. Ola te talo le ia mafai ona e malamala marka ua o le mele no ia tu. Ia manuia I mea uma, ia malo lo wina lo nganga, ia malo lo wina lo tino. Why? Because the Lord God wants you to be effective in the call of God for your life. Ma ole atua ia effective ka ko langa luang. Ia manuia mea uma, ale ngakalanga, ia uma I for ka ko nga luanga deri. Dai uma male ori. Ele ole uma mal me hole le makwa e uma makwa e lai ya. Ia uma I for tamo enga like ori. Ele ole uma I fonga, makwa e kinga inga. Amen. Tatu tula I menefef. I guess this is a time for us. Te lo fo yo. Ele asi su ka ko ele ngi me o ngai e ke fe lo I mo e me ngai ke lo ngai tau na fai so nga lo. Le fe fo nei le fa pena sauni me se la ngai fa pena fa ki ngai se lo coses. It is, I believe, to help you to understand that God wants you to be a healthy person, not only in body but in spirit, so you can serve the Lord effectively. So onge ingi me fala vela velta to o nanga ile tua. Onge e o ngale tua male loto ti nga ia po ni me fo ile ki roinga o live the town of esse so that you can move forward. Ia ma fa ngalo wala moleli. Hallelujah, Jesus. I bless you, Lord. Hallelujah, Father. Tama matutu ina tu ia te oela fa na ne fiafi. Wa e sila fia tama le telo me le ie matu te mana mia ila so son. Lord God, we want to complete and finish, Lord, the assignment that you have given us. Mea umalavo e nau nau tamai na ia whaatonu inai lau wala au yo mato olang. Wa ia whaia e fo ia mato ngā luenga e tusa malo wala au. Male oli male fia.
le tua ia whapena na maulunga I sovi inga lo mātou tama. Mana awhi ne fia tu i le li I mea nai ke loe o ia ngai ke a fia I whapea ngai manguia lo nganga. Well, what if you're struggling with something I lo tino po mai po le ala wale si mea? What is it that is causing us to be downhearted? Ya la foi se mete lo inga linga pa vai tu ia lau o nanga I le tua. Men me o vala wi nei tato I le li tato ngalu. Whatever that is, I want you to surrender that to the Lord. Give it to the Lord and ask Him to help you. Hallelujah, Jesus. O numero telefonia le tua le tolu. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me. Wala audia li ite mea te loinga. Nai te loanga ki struck oi, mea te loinga ngai disturb ai oi, me ki loanga I whai mawhala ve lavi te oi lau au nanga I le atua. Po lo loto, po lo le fia iai, po le alava le mea nei, ko singa ngaki kao fia le mea lea. Now, let me honestly tell you that the day will come when we'll all be standing before the Lord to give an account of our own lives. Make sure that you complete the assignment. Make sure that you do it faithfully. At the end of the day, this church belongs to God. O kako uman na tatou o mai, wala wina I tatou na ia tatou mai e whatau nuu, le fina ngalo le atua I tutono le kalesia. A umala o tatou wala au, tatou olo na ia le tatou tutu numo le atua. Ia matau watu ia te ia. Mea wala nga. Na fina ngalo ai le atua e tatou te whaia. Hallelujah, Jesus. O te vivi ia te oi, wana Faya He matautia Maofo te leai O mea umana efa O mea mamana ia Wow, Eloah. Wow, Eloah. Father, we thank you. We bless you, Lord. We give you back all the glory and honor and praise. The mafamanuia lau whanau. Whalo te tele fo ilea tua ila tau. Ile nea fiafi. Avatu ila tau lea tua. Another incentive, Father God, to do and to carry out, Father God.